intentionally using synthetic molecules, which by design are cancer aids, all of the Bogeyman. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away, and they're suppressed, and they're experimented. And ekama na ma video pre amenovi no so de komedi ma fo no cho hinye mile no fo midibe mi apunku midibe mi achi mebe agbanke na agbanke le chen wonke enka glomele beke gba e anya be amebe ble yo memito le mi apesku o me va se de gbenke ke amere enke mi anto mi vale no meka voilà si quand nous mi ayo ba nyate fe ya ta mi no mo jiva me po video le yo nyebe ne le chachak pla me yo kele ogbore wa na asi o akede video ma vone efon ya nyebe ameyo plu mi le hacha ewe ko duo wa fon anonu kunu sron one synthetic no like photocopy no wo mi glebe football anye ya never le Didier Drogba sron aha enyere research ya meno la gbenkepe avala ji research ya meno yeme wo research opete voya vone asinyenya ka viere ko me ko va moji ple susube e wu ile veme ne kpo wo ga ne fle credit videre ne oche na ava ikanu melefuma ne kawema kama na ava senyate pie lefuma mi be agbeunke religion ale nu gbele miaun mi be agbeunke politics ale nu gbele miaun mi be agbeunke education yo le miana de le nu gbele miaun e ata mi no mojiva mi akonya te pe ko va mojina we video re mi le gbogbo be efeme mi onto mi a mi afa machi nyanya we na mi azan na mi afa la mase adem ya jiu eleveme machi zana e wonto doku we vo ne do vio be ne va e wo pharmacy course le legon ne do e vio be ne va nye doctor le legon amaka wa machi ya wa va fia agbanke mi bere amachichono chole peme non amachichono chole peme mebe mi afa devi mere no fokbore mi afa te de mi do obe no le o la peme krache fiabe and monarch system was working hemi chop power opete corner politician wede ya do me bleva se de gbe mi va zo kluvina politician we ye me globo menyolo mia tokple mia no viwe mia ofawe mia tasiwe wale politics e wo vo procedure le wo pede menye ya enye nwe to e ya we be he monarch system eglere mi vazo no bia lawe video ime ma ko demere ne senyati yo lemere ke mana bobe o fia fomi nyeme di yo vo pe voin yo vo wo ple ame ibore e sugbo chi matoe iwe bene me kpo yo vude o va mi ape vodu ho me ode eji chonvie be o ga va nyansa fifele mi agbo nyansa suwe yisu so le mi aside o ga va fifele mi agbo nyojicho
hadebe meno glo la gbenkefe avala jibe o me na mi nwe ndie me o me na mi nwe ndomo kako ava na mi nwe fianye me na nye ve unchu ve nyonu mele gbogbo na obe de kama o ma wode ya na be mi le fo pe ma no glo obe mi awode ka with a purpose. The only purpose is development. Ne do me view be ne wanye ya mano gbogbo na wala gbenkefe avalaji ekpo shata wala esubola Stonebwoy esugbo Sarkodie esugbo ne kpo Lil Wayne pleto we mebe esugbo eve unchu dina de nasro amachio le miana abuyo le dodo na mide menye nu vie Bill Gates be yo here 3 billion people ame billion we no kula nyi gbaji vo me po tractor ona wa dead out tractor play heavy duty machines we o me po ne wa dead out eni yo po ne wa dead ya nya megbeto. To be precise, Africans in particular, wawe ya odibe you are dead alemo le anyigbaji mia me boy ole mia dead acho gbedegbe kema china lo menye population yo aw. They just want our fertile land. Over Hosika ho diamond vo. Mia pe anyigba ya ko le titibe yo aho. Ma chomo nu pokpo ya ma fonu kododa mia togbe webede. Nu kala wa webede. Hunoga webede me dokuku na we. No gode veduko me no kpobede nyatefe ka ele veduko me. Aleke wa wo afa veduko achi. No kanu ya ta me wo video de va ye no chichi na togbo be o le coronavirus pe chipodi wo de me e sona video lefma me de kuku na we sona video me nya be si gbe mi wo e ba do lele odo ba voni wa ti wa kochidi ble susu be mia de corrupt leaders we dala yin gba jide ajojina Paul Kagame, elle est à vous. Rwanda vivi ou yo vole. Mais no ya me vudo no yi. Ya me vude me no do no yi, me no bas o meto, me no duo meto, nye me dogo Rwanda nyonu alon chukpo le gbede gbeji de te freke o. O fete o la pe. Hadebe nuka afe vivi. Afe nyon. Afe nye du. Mi ato de ore o le gbeji fifie mele nu vie menye fuvi pe o le edu me fiawe mi a osi edu o mele ne na de le mi ati wan wode mele kuku de na du me fiawe be mi po mi afa nu blanu ma wo ma choji fo ava we na mi o ma o dollar o ma choji fo ava we na mi o in fact they don't exist gbogbo yo mi a mi nya bo nyi ma o dollar we they don't exist in the Bible. E agbo me na efe ko ple fe nyonu. Anyobe mi awadeka. Video de me hosebe se. No me posi ode maga ko de video ya onu wupe. Be mi asro no leme. Be Africa de you are the middle anyi gbaji. To depopulate. If you have me awenya mesusu ewo la nyigbaji. Me bia dagbe na we fe unchu penyon. Me ga ngombo ne va mo jijagba na subscribe for de. Ne na ma video pla me no vi. E kama mi anokame. Using synthetic molecules which by design are cancer, AIDS, all of the bogeymen we could dream up. Yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away.
and they're suppressed and they're experimented.